Radnici okupljeni na protestu tvrde da se sa njihovim preduzećem eksperimentiše kako bi se destabilizovalo i uništilo. Nadzornom odboru zamjeraju to što je ponovo imenovan vršilac dužnosti direktora umjesto da se sačekaju rezultati konkursa o čijem je raspisivanju donesena odluka na istoj sjednici odbora. Javna je tajna više ovdje se zna da ovdje privatni lobiji, ljudi koji hoće da prave ovdje milionske ugovore, da uzimaju, da rade na tome, da imaju toliku moć da postavljaju i mijenjaju direktore i ovo. Čini nam se svima nama ovdje u Gacku, kako u firmi, u preduzeću, tako i u opštini, da je došao red da se i ova firma uništi kao što se uništili do sad velike. Organizatori tvrde da njihov protest nema političku pozadinu, te da ne brane ili ne osporavaju kadrovska rješenja u personalnom smislu, iako su u nekoliko navrata istakli da je smijenjeni Rajko Papović po njihovom mišljenju dobro vodio preduzeće. Tražimo da se ospori odluka nadzornog odbora od petka o razrješenju dužnosti jednog vršioca, dužnost direktora, imenovanje drugoga. Tražimo da se provede raspisani konkurs. U pisanom odgovoru povodom protesta u Gacku generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić poručuje: Cijenim neosnovanim i na činjenicama neutemeljenim ocjene i stavove sindikalnog odbora Rudnika i Termoelektrane Gacko povodom smjene gospodina Papovića i pozivam ih na punu odgovornost i uzdržanost od daljih protesta i okupljanja, jer za to objektivno nema razloga. Milekićeva podsjeća i da ovo preduzeće nije ni u kakvoj krizi, a da je odluka o tome da Papović ne bude i treći put imenovan za VD direktora u cijelosti donesena u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima nadzornog odbora. Izbor novog rukovodstva izvršit će se u skladu sa propisanom procedurom, stoji u odgovoru. Sindikalni odbor za sutra najavljuje novi protest.